mun sang atanga INP Mizo channel clear tu te inzain chibai le vek ule okas ni so mania tun tumpo Myanmar lam chanchin kalzel kan clear ho le anga theiang anga news kan update min lo clear sak le thep don nia NUG lam chuan July thachunga ram chung din mun tlang pui an chin chia dan an puang vele ta a an soidan chuan thaliam ta July thachung khan rampum huapin indona voizathum somnga le panga achuaka Sipai Terrorist lam Mizo sari le somli le pathum thi in zathum somruk le pakua in hliaman tuara tin PDF lam Mizo le somkua le pakua anthia mi somli le pasar in hliaman tuar bok anti ni in DVB chona soi hei hi July thachung data chaukhania tin PDF le Sipai inkar chawani tumdanga mi tellovin ani nam sam khopuya kir le tur captain an kaplum okas nikwa nimin tlaidar nga le chan vevel khan captain pakhat le Sipai pahni te chu tongchi khopuya tangin nam sam lama an kala Southern Sian PDF ten kong laka lo lambunin an pathumin an kaplum tafek ni in SSSG anti Southern Sian PDF te chuan an soya an motor an chusak bokani Miaing Township Sipain civil mian kaplum le ringot Makui region Miaing Township huam chunga paitin khua nimin okas nikwa chonudar ni vel khan Sipai Terrorist te chu motor te ne nan luta mi an kapa man an tumboka mase van nei thak takin an tlan chethei tahlom ani oma chotia mian man thei tak mai lo wangin paitin khomi ongzeya chu an kaplum veringot ni in muna omte chuan an soya an chanchin khechiang deuh papakhat chuan khitit media hna hetiang hian a report ani demonstration how to mong sana man tumin motor te in mi pathum an lokala civil thuam an havekani dalan tuwe moina hril chiang hle niang an in an ron pan ting hal chara mase mong sana chu alo tlan bo hlo ta sia chotia an midu an man thei tak lo wangin an khua a COVID-19 task force duty mi pali te chumanin an kut an hnung khira mong sana omna hriat tumin thuan zota an voboka hetianga an soi sak tana tang hian mong sana chu hlavin kut hnung khir chungin atlan ta a chu vele Sipai te chuan kap zuin an hnung zanga an kap fu ta ni ati pale indona Sipai parukan thi Sakain region pale township huam chunga okas nikwa nizandar som chauvel khan People's Revolutionary Army PRA tele Sipai Terrorist te anin kap na samaya Revolutionary Army lam an che thata hlo maya ati zia khop mai Sipai Terrorist lam mi paruk an thia PRA lam mi pakhatin hliam te naw dewa tuar ve bok ni in PRA lam chuan an soyani dar karli chung vel anin ka hnuwa PRA lam chu himdam te in an tol kirle thei ni in an soya tuntum hi Sipayan ka tumruk na ani antibok okas ni som voin khan CDF minda chuan an social media FB page chatangin Sipai te hne na hriat tirna an chua minong hlana Sipai ni du tolo mi puiveng him tu tur kan ni in hria a Sipai Council Terrorist ni na tlan san du in omani chuan thatakin kan lo dong song ang cheu antia an nen meron bel du anom chuan anin tunun nan cheng noi somnga kan pek mai ba ka ramdanga him taka an kal thei dan tur kan ruam man sak bokang antiani hei hi voina an FB page an tarlan ani KNU lam hi an hruai tu te an thile thina apoingot mai okas ni som tukin darli vel khan KNU brigade 1 an ho tu Major General so palit poin Sipai tele achipui te chu chatuan ram apan san vele tati karen ni lam news te chuan an soi ani hi COVID-19 awanga boralani karen lampo hi hripui na noi chiamang ti a hlo om hle mai Sipai dawala tul na samai sia kantor puitak zetani Dipeyin Township lam an la boy zel boke Dipeyin Township huam chunga nyong hla le marakan khua te tiamin Sipai Terrorist te chuan khosom lai an hruta heng chevel hi tun ma dewa tanga
PDF te ne na anlo in ka na mun ni o mania sipai te chuan heng khuwa te hian PDF an tom an rina wangin khuwa te hi an suwa samdeu zel mai ani khosom lai maya mi te chu mun danga an tlan chesowa sipai lam hian mi man an nei nual bok Dipeyen township huam chunga min tan khomi pakhatina soidan chuan okas ni som tukin dar sari vel khan an khuwa min tan po sipai tanan hal ni oma lan thu asoya khodai fem lama in an hal na ni om tak mei khuwa chuak zeta tok fanga are le a chum hinu deuh chuan kho chung lama a khule ngui mai sipai ten kan in temin hal sakni inalang ati falam chevela po sipain civilian kapta nimin lama kan soito ang khan falam khopuya tanga hlalo te om lungpi lungrang kholutlang tuana anin kap chiam mai khania nimin nileng deuh thowa anin ka na khan thile hliam an omle omlo a riat thei ri lova voin okas ni som lama po sipai te hi an rang chun zom zela RPG te po an ren lo hle niang an du hoi zong in an kapa CDF an tompal takin an ti niam chu ram lam le in lampon thliar chuang lo silayan met tamaya nupakhat an kap hluma mi pani in hliam an tuar nia soi ani zeta mithen khat an man bok ni in khitit media chuan report adong ani falam khopui huam chunga chiar tel tak lungpi venga sipai nan ka hlum hi Assemblies of God kaushana an pastor nupui pingei tlingi ania kum somruk mi ani voin chonhudar khat khan sipai terrorist te silai mu wangin aboral ta ani nimin lam le voin lama sipai an nun ron tak ema wangin lungpi venga om mi then khat chu sahim na zongin an tlan dar na sa hle ni in chin state lam media te chuan an soi khitit media lama report pe tu pakhat chuan te hian soi boka voin okas ni som hian falam khopui lungpi lungrang venga om te chu sipai nan tong ka tamaya in chunga om no pakhat chu a oma an ka fu khera wangin aboral ngala ten than ron lama dam doi tlana kal hong lam nu naw pai mek le bai ka ama phurtu a fapa an lo kap boka nu naw pai zok hi amala an kap fuwa bai khal tu zokero an manani ati sipai te hian engtia ti ngi an tumang nungina chuak le angem ti thlengin rilruina daplo theilofa in lo tong trai pui theu don nia tin zalai khuwa om nu pakhat upalam po silai le bomri hlawin an in nuaya abirua sipai nan pong ka chiama wangin ani po in hliama tuar khera adin muna thawak lo ni in an soiboka falam khopui kiang nai vela thingtlang khuwa cheng te chu sipai nan manual ne soi ani bok ti hian nu pathum chu sipai terrorist te wangin an chan vele ta ti na ani don hi hetianga boru ka so san tak ema wangin falam le ha kha kong puite falama tanga ri kong puite hi tunlai chuan tu man veiwa nan man lo ram turani anti boka rengun lampo nitin demonstration an nei de urenga ven himna an uluk hle reng boka nitin mai hian mi veiwa kan check de ureng maya chuti chung chuan in tha bompuak hriat tura om zelbok voina po rengun khopui chung buong choro ta traffic police office bulate kanalan post office bulate pazun tong police station bulate munthum lai maya boma puak le ni hetia boma pole chiam awang hian kong pui then khat chu an danga ven himna an uluk le hle KIO chairman chuan kol nationalism awanga thunei na pong lak tu Sipai Council hi an chimi thak thlengin kan dowang ati voin hi kachin namta na ni poimo Martyrs Day ania KIO KIA chairman masaber GOC la do zau seng chu sangkat zakwa somsari le pangakum okas ni som voin ni anga khan an mani KIA chunga mi le sa te mangin tha ani a chu Sipai Council lam plan ani phiaruk na chi an tu kan ti mayang chu he ni hi kachin mi te chuan an Martyrs Day an puanga voin hi kumsom li le paruk na cham ani he ni pual hian KIO chairman en ban la chuan fuina thu soin athu soya chuan Burman nationalism awanga hetianga ram mi puite thu nei na chu saktu Sipai Council hi an chimi thak thlengin kan beyang
atiani general en ban la chuan hetianga nationalism diklo hi do tura thutluk na kan siam fel hloma wangin revolutionary pol rang te tangtlangin tuna po hian kan do me kani atibok covid-19 na wangin kumdang angin heni hi an mang thei talova KIO chairman thu cha hi KIA sipai ho tulu general guntan gam songan achiar chua sakani ale kha chuan sang ni le som ni le pakhat march tha atanga sipai terrorist te an do na ami puin an thlop na lom thu asoi boka thunei na pong lak tu sipai terrorist ten civil mi te an tha an man an in le lawan hal sak an thil nei an lak sak ti ang chi hi zabi som ni le pakhat na huna tu sipai te ma in an ti ngai lo fascist ril rupiang sual thil ti ani atibok KIA sipai te hi tuna phei chuan keimani kachin nam chau po ni lovin Myanmar me pui zong zongin min en thup le min tran em kan nia lotlin na kan chan zel theinan tha i tho ho zelang u mani mi hring pui te dik na chan vo pal zut zonga chelo ram turin kanin ngen ani atiboka sipain thu nei nan pong lak nu tun thleng hian kachin state chung chau ni lovin sakain region le sian state mar lam thlengin KIA sipai tele minong hlaina sipai terrorist te hi anin kap teu rengmaya tunlai tak hi chu covid awangin an thoma dai ta deuh ni na lang Sipai Council chuan ram mul dam doi manga vaccine siam chuan tumta Aung San Suu Kyi kai hruai NLD hun lai khan India sarkar ne na tangin Covishield dos makta duai khat le chan ve an lo dong mana makta duai som thumero a leya lei tura ruah manani Prime Minister Modi a that nazar zowa an lo nei tak covid vaccine dos makta duai khat le chan ve le a leya lei tura an lo ti dos makta duai som thum zinga makta duai ni azawain vaccine dos makta duai thum le chan ve chu ram chung mi puite hne na an pezo ti ti to ni in nemina nepi do khopuya covid response committee an thuta chuan an reporta chung zinga an pek masak te chu NLD hun laya health worker te an pek khani nge a Myanmar hi Aung San Suu Kyi zara Asian ramzinga po covid vaccine lampa sapol tak an nina a tuna ero athitam pol le a veitam na pera an changle tamayani hi sipai lamin an din munan soidan chuan kumsom pariat chunglam vaccine pek tur makta doi som thum chuang zinga za aparuk point panga te chuan vaccine an lato ni inan soya an mabak hi alatam tri khop mai minong hlain hi sumdong thiam takani arinoma mana kan video masalama khan ram in to del nana balha chin ur tur thu asoi kha kan la hria emochu achi te po sipain kan semang anti hialani kha covid inati boile tak sia chuan khalam po kha an zui hlei thei bik lowaniang minong hlaina hian ram mi te dai covid vaccine hi ape thei don lo ti a in thre chiang hleta a nemina covid-19 response committee an thut hawa chuan minong hlaina chuan ram chung mi pui dai vaccine kan leidon chuan kan ramatlak chiat hialemo angai dona chuwangin mi ramatanga le ringot nilovin kan ram chung nge atang hian vaccine siam chua dan tur kan ngai to na satanga yani atia ram chunga ram muldam doi lama mi thiam tak tak kan nei te hi kau khom ni sela covid vaccine an siam chua thei dan tur scientific tak nibok sia ram muldam doi manga vaccine an siam chua thuai thei nan ruah man na siam sakni sela atha ang atibok ram muldam doi han soita ka chuan an siam chua thuai thei abai se om hle mai barmaram rakhain lammi tu ema chuan tlang sam na that zia asoi kha mino hlana naw te po hian ram muldam doi manga vaccine an siam chua thuai thei hi an ram economy han en hian thil tul takani u chomu tun tha tum thuwa sipai council lam chuan thilom zia an soi veya an soi hi atoi tik tek khop mai sipai council lam foreign department chuan nizan okas nikwa zandariat khan MRTV mangin hemi chungchang hi asoya u chomu tun tha tum na le an man tak hi US ram chung thil ania wangin an ram dan le hrai angin ma an lamai turani Myanmar nen eng in zom nama an nei lo atia chu zong chu ni mitam tak chuan kan soi to ang khan u chomu tu na tha tum na khan
Sipai Council hi thuk taka a in rol an ring veka chu wangin Sipai Council lampo hian a engama ma hian in tharung takin an soisa ani nge yang ti ngai dan an nei hloma Sipai Council lam chuan hetia u chomu tu na tha tum tu te din muna soirual hian iwena Myanmar palaya ni na hli ani to thule ram phat san tu ani awangin thil sual ti tu ania dan anga hrem turani thu a soi ngal bok u chomu tun tha tum na hi khovel mun rang ranga om Sipai lama tang lo te waw khan na angin angai theya US sarkar chuan u chomu tu na lama an tan thu US ambassador to UN Thomas Grenfield chuan a lo soi to a tuna chuan tual tha tum tu Myanmar mi pahnih pheu hen tun le ye hen zo te chu man an ni to a engtika ngian chungchang rele ni don ti ero an la soi ri lo kumin hian ti ila tun ma de watang po khana ning chu Myanmar Sipai atang du anom to manglofa Sipai lam an mang angru to viu maya USDP party in Sipai tha ti chakna na malak pui dan tur an rel hovani hei hi USDP chairman Utan Trian monthly meeting an naya asoyania okas ni rukhan USDP party in engtin nge tuna Sipai te hi kan tran puyanga an tha kan ti chak thayang ti hetiang hian asoyani tuna kan din muna PDF le NLD party khawp tu ten Sipai Council khawp tu te hi an muapiang an tha mai zel le an suwa sam zel maya wangin Sipai lamatang USDP party po hian nasataka kan tran puya tulta tuna hian general khengiu na le u nei we na tupa e nei we na khengiu na hun laya an lo chol tir tak ho te po khan Sipai pension to te po ko khom le in ral thuam nen chi rang rangin an puya chu Sipai Council tho puin chu Sipai Council tho puin terrorist te then fai na an tho pui meka Sipai chunga an lom na lan tir na an ngaya ni atia asoi zela PDF le NLD khawp tu pol engemo hian Sipai an tha ve zela wangin Sipai te po hi an chak lo pha ti chu zep tura omlo chu wangin Sipai Council lam tha ti chak turin Sipai kan ti pun hi atul leni atibok USDP party a an chairman chuan tuna minong hlane hi kumsom sari atin chuan ahna achol santo dona ama zana le choi moina lantir nan USDP member kumsom pariata tanga somsari inkar chu mipa meichia ti omlovin Sipai lu vek turaniang ti in asoi bok hei hi campaign chi khata ngaila asoi ang em hi chuan an lut lo tura ngaila maro chu USDP party thalai engemo zat chuan Sipai an zom le ngei narin om hleni nimin lam khan falam kiang vela Sipai Terrorist tele CDF te anin kap na sa nia soi khania tun thleng hian thu chiang ala riat thlei thei ri lova kan video masa khan tun nukum nga alo veya CNF te hian man son zelani chuan Myanmar ethnic Hnam Sipai chakpol tak an la ni thei nia mitam takin an rin thu kan soi to a tun nai khan CNF malak na khoichin nge Sipai Terrorist te dawan tum ti chungchang Dr. Suikhar chon achanga ama Dr. Suikhar hi pafel tak CNF Secretary General 2 ania CNF le Sipai inkara palai na thok thin tu berani tin Ethnic Nationalities Council ENC anti Hnam Sipai le pol rang in sui khom pola Secretary General na lo thok thin to ani boka UN System of Indigenous Peoples expert ani boka panamai lo tak chuni Dr. Suikhar chuan CNF malak na tur chu hetiang hian asoi Kanchin state huam chung chok nilovin Sakain region le Makoi region thlengin Sipai Terrorist te kan ka angai Sakain le Makoi region ramri lama om Kanchin na thak te himnan chu kan ti nge yangai ani chutia kan ti lo chuan kan state ramri tluana chin mi te hi an him lowang ati an malak na tur hi azim don lo top maya Sipai le ral thuam tha an lama mo don chok ni na lang Sipai te om dan hrim hetiang hian a soi boka atul dan angin Sipai te chu kan kap zel to mayang Sipai te hi an thuak suk sak kan tuma ma se thil om dan enin ka hlum vek zel hi thil thaber tur ni na lang ta an ril ru han thak tir mai thei chi pon ni to lo atibok
CNF และ CDF te hian tha anan tho tak chuan sakan region huam chung kalemiu township le kan ko township vel zong po hi indona filata nan ruah man sa rim tina nia makoi region thlengin sipai terrorist te hi be an tumania Dr. Sui Khar chuan hemiata na training an nei ngor zel thu le anin buat sai chhauna sat thu asoibok tun hi sipai terrorist daunan hun rang kachak ania chin mi thalai te po kan hne na tel ve turin kan som chewani atiboka kol phai mun leili lama an mani hnam PDF an lo om ve hlom boka montina sipai terrorist te dau tu tur arm group anom vek toa nepi do le rengun le mandalay khopui lama po an lakap don chawani ti chuan ram chung mun tina tangin kan kap churanga kan hne nge donani atibok ole tun tumata na Myanmar news kan an update thei chu khati zong khanile phot maisela INP Mizo channel min hlut saka atop thlenga min lo thlir sak thina wangin kan lo me